Tu su pucali, evo po dvorištu su pucali, ubili mi kokoši sve. I tamo medu su mi ubili, tamo, eno, tu je ležao. U mene su pucali, ja ne znam koliko puta, možda 1-3 put, ali eto vidiš, evo tu su me bacili. Ja sam bio propucan ko 50 Cent. 10 puta su me propucali u bedra, a onda su mi glavu tukli. Tukli tamo na onaj zid. Baba me izbacila iz kuće i onda sam ošao svojim čovjekom koji sam tamo. Tamo smo ja živjeli i jedno 20 godina smo tamo ležali, ja i on. I on je mene počeo dirati tamo me dirao. Ja sam njega odbio naravno, jer nisam mogao više izdržati to. Previše mi je toga bilo, previše počeo sam krasti. I živjeti tu među drvevima ovim. 4 drveta su bila ovako 4 brata. A ova 2, moja mama i tata stara. Vidite, tu iza ta 2 drveta, tu se desila ta stravična dogodovština. Vidite, tu je medvjed pao i napravio je krater u zemlji jebački. Tu su prvi puta zapucali tog dana kad je medvjed išao po lavandu kod baba Mare. Preko puta odmah vidjeli ste tu kućicu gdje su išli i uvijek su oni šetali. Ona je živjela preko, a ova preko puta nje. I situacija je veoma zajebana u ovom selu, jer ovdje stvarno stanovništva baš nema previše, a međedi hodaju uzduž i popreko kogo god hoće, kuš. Vidite ovdje ekipicu neku idu lagano po lavandu kod babe Mare, tu je njezina gajba. Ja sam njima rekla, ja lavande nemam, a oni su me htjeli da tuku. Ja rekao, nemam, majke mi, ovaj mi je bio zajebo me majke mi, ja mu dala pare, a on grbu bacio na neku lovu moju ko što sam ja njemu dala kao. I bila sam htjela bezumljena jedno vrijeme. Nisam te sjebao namjerno, nemoj misliti da jesam. Znaš, ja sam isto problemima koji ti kužiš. Mene svi zajebavaju okolo, ja tražim, ti ste šta ste kurac, niko se ravlja na telefon kuži. Šta ti ja kažem čovječe, živi crnjak jebote. Evo imam tu papiriće neke rizle ali ništa za smotat kao ovo. Tu je poglavica dlakavog usta iz ovog brijega živio gore. Lijevo malo odmah. Jebi ga, vidio sam ja njega odmah prvi puta tamo kad se on ocelio, vidio sam, nije mi pisao uopće, sam se pokupio i rekao idem ja kao, jebi ga, lavanda. I eto vidiš, tu je on šapom zakinio kad je letio prema tamo, taj međet što su ga ušamutili bili prvi puta. I sad oni gledaju tu, jel on odletio tamo ili je negdje dalje, pa sad gledaju. Ja sam naočare ostala kod kuće sad, pa ne vidim baš najbolje. Sarma je kuvana i dalje.